Je li bio ko kad vas pecao, vi koji ste stariji, a već ste pecali posle, vi ste pravi ribiće. Idemo ovako iz početka. Evo malo. Biće mi ovako lakše. Znači, postoje ribe koje žive u moru, koje žive u rijekama i jezerima. Mi ćemo razgovarati i danas učiti malo o ribama koje žive u rijekama i jezerima. Posebice na prostoru grada Bjelovara su ovako mali ili malo veći športski ribnjaci i u tim ribnjacima koja je vrsta ribe najzastupljenija? Šaran. Znači, tamo se u te jezera puštamo kao i ovo jezero jako puno šarana. Taj šaran ste vidjeli kako izgleda. Znači imamo onog šarana koji ima ljuske, vidite tako izgleda, ili imamo šarana koji isto nema ljusaka. Sad ćemo ga naći, da ga naćemo, nije tu. Gdje je knjiga, gdje je knjiga? Evo ga. Znači izgleda... Znači izgleda ovako, znači šaran koji nema ljusaka. Znači šaran ima i ljuske i da nema ljusaka. U ovakvim ribnjacima žive i ove vrste. Znači ima možda kojih soma, štuke, smuđa, linjaka, deverika, žutoka i ove neke bijele vrste, ali najviše ima babuški. Babuška je slična, vidite, ovom karasu, ali to je isto karas ili gotovo isto tako izgleda babuška. Jako puno ima babuški, pa vi koji ćete se baviti pecanjem, s ovakvim lijepim pecalicama za početak, najviše budete lovili ovakve babuške i ovakve lijepe male bijele ribice koje žive. Ta imena ćete vi već naučiti kako malo budete porasli, pa ćete onda točno naučiti nazive. Zapamtite se samo glavnu ribu, to je šaran. Ovo malo budete, ako budete ikad lovili, poslije kad budete već te štuke smuđave i ove babuške i bijelkice, crvenperkice, znači imaju boje crvene peraje. To će biti prve ribice koje ćete vi presati na ovom ribnjaku. Ribe isto imaju, vidite, oči, usta i imaju peraje. I peraje im služe da se što lakše kreću u vodi i da na neki način i brzo mogu plivati. Posebice ove vrste koje jedu druge ribice, znači kao što je som, štuka, smuđ, znači oni izrazito jedu druge vrste male ribice i one imaju veliku brzinu jer s perajama kako plivaju, tako se brzo kreću kroz vodu. Riba ima unutra u organizmu riblji mjehur i onda riba može biti na samom dnu, u sredini vode ili na površini vode. Što se tiče tih ribica, one, da bi se ih upecale, one isto papaju hranu koju nađu u vodi. Najviše ima raznih račića, školjaka, puževa, crvića, ali industrija je izumila i vidite ove razne, vidite, mamce, pogledajte, dođite malo bliže k stolu, da vidite, znači to su kukuruzi, ajde malo pomirišite ove kukuruze, pa ćete vidjeti kako različito imaju različite mirise. Ajde, evo malo šnjofnite, ajde, da vidite. Riba isto ima osjećaj mirisa, neće ti ništa biti, samo malo pomiriši, ajde. Viš kako to lijepo miriši. Samo probaj, pomiriši. Znači to su kukuruzi u raznim bojama i različitim mirisima. Međutim, riba, kažem, jede i crviće,